في إرجمها ربي itti amante jechuudha. Taqaalii isaanii dalaydu yoo dhugaan itti amante ajaja isaanii fudhachuu qabda, itti amantee itti dalaguu qabda. Akkasitti malee maqaa mu'minaa hin arkattu. Takkaa ajaja isaanii kan bu'aa ilma namaa faalleessuu agartee yoo kan taane jette maaliif hijaabni kan bu'aa ilma namaa faalleessuu sitti fakkaata? Dubartiin amala isaanirraa huccuu bareedaa uffachuu feeti, meekaappa godhatu feeti, waan isii bareechuu godhachuu feeti. Nutis dubartiin islaamaa akkasumatti walfannee haala bareedaadhaan mul'achuu feena. Garuu ni beeyna yoom akkamitti eenyu duratti bareeduu qabna. Hijaabni kabajaajina keenya ija hundarraa tiisu. Hijaabni kan naamusa keenya eegu, kan kabajaa fi sharafa nuuf ida'u, kan islaamaa fi kaafirallee nu kabajsiisu. Hijaabni eenyummaa keenya kan mul'isu. Garuu hijaaba akkamirraa haasawna? Shakkii malee cinaa qaamaa mul'isee cinaa kaan dhoysuu miti. Kan kofoo fi takkaa gurdii nama qabduu fooxaa xiqqootii miti. Kan faashina hordofuu miti. Hijaabni wanni dirqama taheef naamusa intala islaamaa eeguu fi haraamirraa isii tiisuu fi bareedina isii nama rabbiin halaal godhee qofaaf mul'isuu fi wanniif gaafachuu qabnu zamana saxaabiyaata Aishaa, Khadiijaa fi Faaximaa hijaabni faashinaa wanni ja'amu ni jira. Hogguu hadiisa Aishaa radiyallahu anhaa nu gabaaste keessatti ilaallu wayita rabbiin dubartii muslimaa irratti hijaaba waajiba godhee arra boru hin jenne magaalaa deemetiin booda bitadha hin jenne waytuma san uffata manaa qaban dhoosanii hijaaba akka rabbiin je'ee godhatanii uffatan. Nuti isaan kana fakkeenya godhachuu qabna moo dubartii kaafiraa tan ifii jallattee jallisuuf karoorfattee fakkeenya godhachuu qabna? ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يا بليك إسلاما ويان قم ربي ديبني أجي سافر أنه هنجيني خوتا خرا ربي خينيا ديبني إسلاما بوني بكبوا دبرتي صحابة زمن خنا هاتانو هنج إن شاء الله سجنتها ريت يريد ديبنو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن يخدعوني صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني لست أرضى بالمجون.